بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد maniyo tiyo sugpat pagkabi maniyo tiyo sugpat pangadjian kabiyaw ini imansin oo ang pawi ang mga pangadjian mahal ka ini. Na in pangadjian na turumin hadwa mo in kalimat ini. Sin amuin last week yadto muna amun ini kalimat ini pasalan aun para sugpatan niya atawakan aun bi mga anggilan ni iban sin amun ini. Na ini biya na sin nasabot na to in hamzatul wasli rin di hamun haisim din di baris uno siya ini baris baba siya yan tap yan baris baba inamuin pito rawato siya pito. Kaya sulat ko siya dyan na hinang siya 8, pasalan, inhambuk yaon, isnain, inhambuk isnan. Sa adapon, na bang siya magpangadyan naho, na laong nila fi halatil rafa, inyaon fi halatil jarri wan nasbi. Sa ala kulin, 8 ra lang, ay 7 ra siya nasabot halang sin Quran. Nabihayaon, ukawan niyo ba na suratul Kahf, 296, ayat kawantag isa 296 ayat 296 ayat 21 panagnan ayat tudsan siya. Nakita niyo ba? Kaya kuanan niyo na. Ayat kawantag isa, page 296, suratul Kahf. Na in ayat ini, amun ini, atod kamo ba? Amun ini kita no, faqalu, paguwos, isugpat tamari. Ini yan, way yung problema. Bang kita magbasa, way ang problema tabi asin ini kita. Bang tabasong ta, faqalu banu, way yan masala rin doon, way. Way lang niya, may unin ang problema rin doon, way problema rin doon. Sa inamong problema ta rin doon, amin may tatasabuton inini, so pama, nalang ta, inamin faqalu yan, di mo na akaroon. Long sinamin sa pamabiya mga aun biya mga testing kato atawakan biya aun mga anak nato mga apo nato mga suna kato long ni apo atawakan ama bang so pamalong ni amon di nakulong niya tumagna hamun ini so pamasadya basahon ko amon ini sadya biya sinhalon sin Quran na in ini yari si hauno
yari siya panagnaan. Amun kalimat ini, yari siya panagnan. Naso pa ma, tagnaan kulong ni rin di. Hindi. Nabiya di inlong ni impaguno ini, in pagbasa ko ka na ini. Biya din in, pagbasa ko ka na ini. Na, muna, kita niyo kuno. Biya din in pagbasa ta ka na ini. Kita niyo, muna lang mo. Uno ini, isim atawakan fiil. Na, bang mo biya kita yan, biya unsan bistel biya pa uno ini. Biya pag-anggilan niya. Ara kalama kayan kaulong mo ini isim, ini fiil. Nah, bang fiil, turaman niya tua. Bang fiil, dua rin baris niya. Bang bukun dapan, atawakan uno yan. Baba. Dua raman yan. Bang bukun dapan, atawakan baba. Nabi ayaon, pagka fiil da siya ini, fiil ini, unin hinangunta. Muna, aturun tain baris, supaya kaingatan tain inunun ba ini. Imbarisin hamsa ini, ingatun tain barisin huruf ikapila. Ikatu, isa, dua, tu, inun yun, unin baris niya. Dapan, naray nga sabihan, unin baris na rin di. Dapan, oo, na. Naray doon, basan nyo kuno kako. Ubenu, kita anta? Ubenu, nabang aw nagbasa bihayan, na aw nagtuhuat-huat na kita, amo atin basic, amo biya kaida lang niya yan. Amo atin kaida niya. Amo na atin aturan niya. Kita unta sa bang unih kapilayaon. Ikatuhuruf yaon. Na biyarisan mo magtoy, dapan, na biyasa mo, lang niya, ubenu, na ingguan niya, long singguro, wala lang niya, imamo. Uy na lang mo, uwos ko imian. Kitaon sa din barisik ka to, sa kalibiyarisan kumandapan, may tani sa beto na rong. Nabiyayaon, may teto na rong. Pasalan, aun uno niyan. Ini aun karya sa linya. Aun karya sa linya. Na, biya din yung karya sa linya yan. Muna, biya singkabi, amun kiwan na to. Amun itu niya to. Na, in amun singular niya yan, ini, bangta, urulon in root word niya sa pama, amun lang niya, past tense niya lang niya, biyayan. Bangta biya mga kuanon, makatuna kita pa mga pilihan ini. Di parang pakatumtuman sanda kuman, tiyo. Kita, bana, na, bukol sa asawa, bana, in bana isabi ini, in karya sa linya yan, biya ini. Biya din ba? Biyan. Banaya. Ini. Na. Pagubos, in amin present tense niya, mudari niya, biya ini. Yabni. In amoy kuan niya, amoy long niya, unwayan, command, amoy fiil, command, mangdaak na, at amoy future na yaon, biya ini. Ibni. In amoy niya yaon, how na? Why na? Inig na niya. In ini, uning pagtawag ni. Hamzatul wasal. Hamzatul wasli ini. May tayong biyutang, sinway yaon din doon. Biyutang yaon, hasupaya inba ini mauno. Mabasa. Hangkan da in hamzatul wasli ini, bukun siya lamud din doon, bukun. Hangkan da sabihan, intanda niya, bang aun na kalima, biyasin ini, kita niyo. Faqalub. Ini, biasa tapaway na. Way na. Bima na bukun siya origin, purup din doon. Na faqalubnu. Hati niya ini biyutang sadya, hawak to ini way, hawak to ini way, biyutang siya iyan, bihayan, supaya mabasa inunuyaon. Inba, nawang sa pamakuno, wala biyutangan, amin hamzatul wasli. Impangaso, mabasa mo yaon. Imiyan ko, ibnu, way. Misalnya in Arab, di ra makakuan, pasal di magtag na in Arab, haon yan.
habaris patay. Nabiyaon kita niyo, ibni. Na may ta kabarisan baba yaon. Pasalansin, unin barisin nun ini. Baba. Ini ni kuha na. Command na ini, pangdaak na. Okay. Long niya, ibni. Bima na ibni. Aw ni sabihan, bahasa Arab long na ibni. Ibni. Atin niya, anakku. Sebab ya kan madalong ko, hadha ibni. Hadha ibni. Ini nilaw ni anakku. Anakku usog. Sa ini ni dugaing ibni. Bima na, pagpatindog kau. At ini pagbangon kau, why? Pagpatindog kau building, ibni. Di maak kau, hambuk tao. Bang mo hinangon dua, hibalik mo na inunyaon. Inya. Kita. Na. Unin hibaris tara hindi. May tababa. Sabab sin unin barisin ni katuyaon, baba. Isa, dua, tu, baba di sab. Nabi adin yan. Ibniyu, ay ibniya, ibniya. Bihayaon, hawak to kung naghinang biya amon dua, amin di ako dua tao yaon, at ina dual siya, biutangan ko sa jayaw nun ini, alif. In alif pagtawag ko nini, alif manunjuki parwa tao. In alif ini, pagtawag ko alif ulit 9. In alif ini manunjuki pakain, parwa tao. Okay? Bihaon, bang amin plural na mataod na mga jamaan na bukon na inihibutang ko. Bukon na, inihibutang ko. Wow! Ang kandain wow, yung pagtawag ko, wawul, jamaa. Nakita niyo. Kita niyo. Unin barisin hamsa tulas ini. Na, muna di nakaw makaiyan lumubi ini. Sa, magbalik kita pakarya sali. Itungunta, atawakan kita unta unin barisin ikaturo fiyaon. Isa, dua, tu. Unin barisin ikatuyaon. Bawa. Na unin baris na kanya. Bawa. Iyat ya? Na impangasu, may tanahin ng bihay ni. Inya ini, iban sinwaw, bangyan mag-akad, di tagauno yan. Tagabugat, iban habihayan tagbus niya, ibiniyu, tagabugat siya yan. Tagauno siya yan. Tagabugat. Dahil nga sabihan, inuno yaon. Inya. Naignay niya, inwaw ini, syukpat na pakain. Panun. Nabi ayaun, amun wow ini, di magtupi man sin barisun yaon. Baris baba. Unin kat amun di ang mga baris amun matup kan wow. Amun na indapan. Hangkan danahin ang siya uno. Biyayin indagbus niya. Oo. Biutang in baris dapan niya hipagpatup ini, iban sin manunjuki, sin amin baris, amin kain, amin inig, yato sin aun inigta. Na biutang na rin doon. Hangkan da bang kita mag-us-us, inbasan tabiya din. Ubenu, sa sumagawa, bang ito mga magtees unuhan kita, eksan kita. Sa bihayaon, bang tabiya, may ingat na urulun, in karya sa lineaon, in pagbasa ta kani uno yan, bang sa pamada, di ta napakaroon ini, so pamasadya, uno yung bariso niyaon. Baba, so biya rin pagbasa ta kaniya. Ibenu. Bukon karna, nasa in kaida, law mo wala imamu, at tawakan may tanabiya nagpinda-pinda na yan. Bukon sa sumagawa, sambat ko kanyo kavi, in ini, bang mga kuan, bukon ini minor, uno ini, minor operation bukon. Ini major ini. Bang mga magtahi na kakunhan. Bang mga biakon, mga CSUN na ini. Oo. Amun uno ba ini? Tirakan pa, ang patirakan pa. Sambil maukaw yan. Biyayin dagbus niya. Nabang tadi may ngat urulun, biarasin kabi. Amun iyan ko kanyo, uno ba yato? Amun biasin ini,
Ha? Na uning pagbasa ta kaniya, utuni sa ini. Ay kawhati suwayo no. Ituni. Na, sari ni nakawa ta nakabi. Di ta ni biya mga kuano. Na. Ini ukawan niyo uno ini. Page 453. Surah Sad. Surah Sad 453. Ayat ika-unum. Surah Sad, panagnaan gikapan yan. Ayat ika-unum. 453. Ayat ika-unum. Na, kita niyo na? Nakita niyo na? Bang tabasawnin ayat yan, walang problema. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا ini, amo niyari. Biya nakalagbo-lagbo sa sulatan sin. Uning pagtawag kay ni, Hamzatul Wasli. Kabalikan ko, balik-balikan ta. Ini, bang-aun na kalima, huruf, nakaun na rin kanya, mauno na sa ini, malawa na ini. Silent na, di na siya unhun yan. Di na siya basahun. Di na yung basahun. May tay ni di na siya basahun. Sa bukon siya ini, amin biya mga karya sa lilamod na hindi ihukun. Oo. Na, kita nyo, anim, shu. May tayat to, sa biyutang sadya siya ini, asupaya sadya, inhikarwa hurufin ni, mauno ini, mabasa. Imbihaun, aun na kalima, nakauna rin di makadari mo na dere kun, anim, shu. Di na ko, no need na ko mag-iyan, imshu, di na, why not? Oh. So, biyan, anim, shu. Na yung pangasubo. Iyad to, may nga tanat basahon. Misan kita niyo di na uno ini. Di na hinduan kay nga tantana. Anim, shu. Sa upama. Lang ko basa, kung tag na ko basa rin di Muna, kita, aturon mo. Muna, isa, dua, to. Unin pa rin sinsinya on. Dapan, bang kita mag-usos, iban tuntun tayo nunuat, yung kaidayat to, asal, unin pa rin kaniyan. Dapan, amo na tiniyagad ta. Bang biya mga urul-urun ta, amo na tiniyagad ta. Nala mo, umshu, sumakawa. Bangyat to biya mga magtese itong, unuan da kita, eksanda kita. Maita, pasalan, aun hati ini, puunan sin kalima ini. Unin puunan sin kalima ini, di na ako magbalik-balik, bihan na sadya. Kita niyo, unin baris ini, way pabaris niya. Unin baris ko kanini, na itungon ko ni kato. Isa, dua, to, unin baris sin. Baba, unin baris ko kanini. Baba. Na, unin pagbasa ta, imshiu. Sumakawa, taga-uno yan. Taga-bugat. Iniigta na sabi nuno yaon. Inya. Inwaw, ini, yuno na. Siyugpat na pasin. Nabiyayaon, in kasra ini, amin baris baba, magtupi man sinwaw, di, hangkanda iuno siya yan. Pinda siya maun. Na in basa ta kanya biyan, in pagbasa ta kanya, imshu. Isu makabasa ini, isu makabasa biya ini, isu makaingat magbasa biya ini, amin kay pangadjian niya, iban kay ingatan ni nuno yan, in puunan sing kalima. Bang di da, na biya rin basanta, biya sing kain na. Magad naman kita.
Bang mga salakan magad sadya kita biyan, ay kauhati, aun punan niya, na nauno kita. At wala kita kimugdan. Sa, maingat mo ba sa ulo mo, imsyu, ibnu, at tawakan ituni, suwayat to kaunuhan mo yan. Kaingatan mo puunan sing kalimayan. Na yan, nagkasabot-sabot na to, ha mga unuin, ha mga sura Sad, ayat ikaunom, sa, nalang neton, na way raman sabi ni haka ako magbasa ako di raman wan talaqal mala'u minhum animshu way raman ito kon inyad tubun na sa tukaw bangko magbasa nabasa mo raman di naman ko imian an imshu di naman ko magyambiyat to sumakaw ingka to yun ta sadya piangad di ta sadya ingat ta sadya bang uno to din uno niya yan inkarya sali na amo yan na mapuas din dito ubus na kita sin para kala pagbarisin unweni. Amin hamzatul wasti, iban sin kabi, aturan iban hukuman sin dua unwato. Hamza magbak, naus na kita ni sinyad to. Amin hamza, bang magbak na dua hamza, in hamza hikarwa amin baris patay unuhom ba? Pindahon siya pakain. Pa huruf mad, na pag-uus kita unta, halong sin tu huruf mad yato kita untain, tumup ka niya na sa before kita mag-iyalaw mo, ipinda ko yun niya, ipinda ko mo, wow, ipinda ko alif, sa ingatun tanaw bangunin barisin hamzatul wasl. Nabang sa pama, in hamzatul wasl, imbaris niya lang niya, baris baba, inhiganti ko hamza yaun uno, ya, bang imbaris niya lang niya dapan, inhiganti ko kanya uno, wow, biyato, maunin niya, malano, iwan sin makwan na to, masawa na yan to. Biyayaon, in pangadyan na to, na mahal ka ini. Ako experience ko kaibanan mga kamaasan na to, kaibanan sab. Hamin biya, wala nila rabi ang mga kiakwanan, kaunhan ba ini? Biya, kay pangadyan to, aunwak to, kapangadyan nila ba yan? Sa asawab sin kalaas na hati ko, pagkaunhan nila na, pagkalupahan nila na, pag-usatwi, malawa na sila biya yan. Na ayaw sin biya mga bata bagoy ni bang biya amun nangwan to nangunin piangaji niya to na kaunhan niya yan katumtuman niya yan na sa maluhay raman ini ni kagunan na to sadya amin unong bayan amin indungdungan marayaw unin pangadjian na to bihayaon amin dua baris magbak ibang sin patay kalo kawatan na namun biya mga lawag sa malukay niya na ako yan, mga kiyukwan. Aturan sin dua baris magbak, ibang sin huruf baris patay. Aturan sin dua baris. Uno, ito. Magbak. Amo na yung 50. Magbak iban sin huruf patay. Na. Unin biya mga amunin pag-iyan nini. Kita ni ukaban ni weng Quran bat da biya mga kaingatan tatuod na. Halong sin Quran ni mataud. Yadi ko kaya sulat mataud tuod mo sa pangadjian ni Rakula insyaallah taala labiluwanin mga magdurungog kato yan, magpangadya ko na maurul-urul ni halong sin Quran. Muna, page 27, Haswatul Baqarah, ayat 180. 27, 180. Ayan. Yan, second to the last yan.
Ha? Suratul Baqarah, page 27, ayat 180. Yan ha, babaan natud siya. 180. Na. Yan na to na babaan. Nakita niyo ba yan? Kita niyo yung pangadyan tabiyayon? Aturan sin dua baris. How rin dua baris na doon? Amunin niya? Amun ra, unin baris na yan. Baris taas sa pilain baris. Dua. Magbak, iban sin huruf patay. Na how rin huruf patay rin doon? Amunin lam. Inini, unin pagtawag kayo ni. Hamzatul wasl. Inini, hamzatul wasl ini, bang ini agad-agaron, imbaris na ini, baris suno ini. Baris taas. Al-wasiyatu. Al-katanya na, baris taas. Sumagawa, pagkaon na huruf na kaon na rin kanya, uno na siya yan. Silent na siya yan, baliway na rin doon. Na yung pangaso rin doon. Biya rin yung pagbasya ta kanini. Na, biya rin, ingkaywanan, di ko kaingatan. Ingkaywanan, baha, long niya, di ko sa kaingatan. Sa long niya, umundong na ako. So, pamalong niya, Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayra. Bagus, al-wasiyatu hati niya, ang kaywanan, di na kaingatan. Na yung kaywanan, biya din isab. Ini, hila mo kay pakain. Bukon, palam. Khairal wasiya. Impangasu, ang kita mo rin nung sumabto. Why? Nabiya din yung pagbasa mo. Na, dungukan niyo ha. In Arab, bahasa Arab, bang in dua huruf magbak, patay ban sin patay, kamaumuhan, bukun katana, dungukan niyo. Kamaumuhan, kamadaranan, bukun katan, in panagnaan baris yaun, barisan nila uno. Baba. Barisan? Baba. Ibalik ko na mo yung example kain na. Ibalik ko yung example kain na Surah Sad. Surah Sad. Kain na. Amun ini ya. Bihayan. In karya sa liniyam, baris uno yan. In karya sa lisin baris patay. Sumagawa, nagbaki man sin mim patay, nabasa ko no. Narihi. Di mo yan mabasa. Unin hinang, biyarisan uniyan, baba. Animshu. Nainini, barisi kuno baba. Haununin pagyanon din doon, nagbakin dua patay. Dua baris kita ni, dua baris. Na, pag-usaw nung min pagyanon, nagbakin patay rin doon. Nabe ini. Kita niyo, dungukan niyo, ha? Khairan. Dungukan niyo. Khairan. Unin huruf paduhulan niya to. Khairan. Na, amuyad to. Hati niya, bang tayo sulat bihe ini. Khairan. Na, khairan. Na, pag-usang patay hibutangin niya on. Abi, anong tanasadya? Pasal ini sa tulos ini, uno yan. Silent, tuway na yan. Di sabihan ni pag-iig bang magsulat. Di hindi hiigta na sadya. Ha? Para sumawasawa. Na, nakita kuno, biya din yung kawasata, khairan, pag-uusi, iban silami sa biyaon, khairan wasiyat, di. Unin namin biya mga mahinang dan, hasupaya, gumaan, mawasata, inunin ni barisan uno, baba. Na, biya din pagbasata, khairanil wasiyatu. Allah. Na. Isu yung nagpa na ito? Ando.
Hmm. Allah. Kaya unitan. Na. Munal. So rin doon, sambatay pa disintim, ang mga Quran ha, mga Indonesia, aw niyan Quran, biutangan-butangan din diyan noon, siwi-siwi. Biutangan noon, siwi-siwi, ibang baris niyaon. Bawa. Nabi makna, inyaon khairan, mahinang na yaon, bang ikaw magbasa halon sin Quran, kuano mo na yaon, inhambuk, inra yaon, inra ini, hinang murak mo hambuk ko niyan. Hambuk baris. Hikamaruan niya, pindahan mo na, pindahan mo na pakainian. Panungon bariso niyan. Baba, damang ko magbasa, khairanil wasiyatu. Ha? Khairanil wasiyatu. Masawa. Sa magduron pa yung sawa, bang kita kumawa pa uno. Dukain pa example. Kadto ka mo pa sura, uno pa yan. Long ta. Surah A'raf, page 151. Ini ni maray misan ako rin magkonkingatan nyo na magtuyan. 151, panagnaan to ayat, ay panagnaan page in Suratul A'raf, 151, ayat ikawalo. Ayat ikawalo. Yan na panagnaan. 151. Kaya baka nyo na? Ayat ikawalo. Nakita nyo niya. Bangyan na mong biya. Huy na kakwanan. Wal waznu. Nabiya rin pagbasa ta kanini. Kita niyo. Dua baris ini ni. Dua baris. Baris ba ba isabi ni? Buklo sa bariso na to. Taas. Pagubusin sumunod kaniya uno yaon. Patay. Nabiya yaon. Biya din, unin hinangunta para maluhay na sadya yaon. Inzali ni, muna, unuhan yaon. Ikan muna sa jambok baris. Yauma izi, ang pamubutangan uno yaon. Noon baris bawa. Biya din. Yauma izinil haq. Ini hambok ini din ang mga sari ni mga nagkal amul lima bay laway pangadjian na tuyat to. Inyat to, biya inyat to bang tabasaw ni sa sadya kahunitan kita. Sa amun ini, na ini ni problema ini. Biya din may pagbasa ko ini. Wal waznu yawma idhinil haqq. Na, pasal may ta, inkarya salin niyang bihanda. Inamun niyad to, amun bihayan bihay nira. Bang tahi sulat, biyan. Amuraman yan. Yawma idhinil haq. Na katuy kuno bihayaon, di na ako magkuhan. Pawason ta kuno. Kita niyo kuno 170. Page 170. Ba't na kay nga maurul-urul tayong kuhan yan? 170, ayat 158. Yan na to, arul dolan. 170 ayat 158. Basong ko, masako, basong ko, ba't nakakuanan niyo? Suratul A'raf, page 170, ayat 158. Na, okay. Ayan na panagnan. Iyari panagnaan yan, namon din doon. Basta, inindanan niyo, makaunain ayat, ang pauno ba yan? Ang umbol. Bukon yan magbutang sin umbol mo na, ang pa yan magsulat sin ayat, bukon. Na.
Suratul A'raf, page 170, ayat 158. Yawakan nyo na? Na, ang mga yawakan nyo na, way. Ahaway nyo kiyawakan. Na. Na okay na. Basaon ko sadya. Kita niyo ha? Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kita niyo. Pila yung barisin jami'an yaon? Dua, jami'an. In sumuno kanya uno. Ha? Uno? Na. Kita niyo rin di. In sumuno kanya allazi. In allazi yaon. In allazi yaon. Uno na aun na indo nagbak dua patay tawakan way. In Allah. Allah. In amin lam palagnan barisun yaon. Baris patay. In lam pagtama. Allazi in lam palagnan baris patay. Baris patay yaon. Na nagbaki ban sinunuwi ni. Amin dua jami'an. Na kadtoy kuno. Isi makabasahin ni. Ikaw. Inambok yaon. Allahu Akbar. Allahu biat tora. Ikaw kuras. Idgham? Na para kay mo. Nari sama idgham di duka ing idgham. In ini biana sin basahan jami'anil ladzi. Jami'anil ladzi. Nah. So matampal yan. Jami'anil ladzi. Jami'anil ladzi. Amo na yan inunuwayan. Amuin basahan kanya. Mabianahay nin dagbos niya. Bangtay sulat biyanin na. Kita niyo. Jami'anil ladzi. Mabianahayan. Jami'anil ladzi. Mabianahayan inuno ini. Inamuin basahan kanya. Nah, sambiad tu pabangan tanah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Yung sulat ko rin di mga labi katluan ayat. Labi katluan ayat. Oo. Na kita ni wa ukawan ni wen kul huwallahu ahad yan. Amo namun daran tato pagpanon pag ini. Pagbasahon. Kul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Kita niyo ini ayarin hakulullahu ahad. Kita niyo pila baris yaon. Dua. Pagus nagbaki sab ibansin panagnaan lan ini uning baris niya. Pasalan bang amun aun na biyahin niya bali ba pila huruf yan. Dua. Impanagnaan ni baris patay. Na kita niyo bang yan mo mag-continue amun continue mo biyayan. Qul huwallahu ahadunil. May nang nabiyayan? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ang kanda unok to magpakarong kita magbasa biyayan na.
Aun sad bang indaran ta pagkaruan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sa bang continuum diha to. Qul huwallahu ahadunillahus samad. May ta pasal duain baris na yaon. Na. In karya sa in duain baris na yan, karya sa linya nun patay. In dua baris yan, in amin dua baris amin pagtawag niya nun amun tanwin, in bahasa Arab in dua baris yan tanwin. In hasitin tanwin yan nun patay. Na nun patay bima na in nun patay yung butangan ta sa diaon yaon baris baba na magbeto na kul huwallahu ahadunillahus samad. Kanya kul huwallahu ahadunillahus samad. Na nakita niyo damikian ha amun sura Humazah. Ayan naon sana amun wal asri haucin kwanen na yan to sadda. Nahagi itong yan. Amun wal asri, pag-uwos yan, wailul likulli humazatil lumazah. Na, amun panagdan ayat yan. Isulat tam rendi para malaggo matampal siya. Kita niyo. Atod ka mo. Biyarin pagbasa ta kanini. Kamu kuno. Kita niyo. Nakita ni dua sa ning baris niya. Dua yung baris niya. Pag-uwuso rin sumunong kanyon. Sadda. In sadda wen yun, no? Bari pila yun. Naduhog ka mo. Iniyan sa hawyot. Kita, may tadiyong na kung magbasa do kaing. Way, imbasan, wailulli kulli. Wailulli. May tayat to. Ini, dugan niyo. Pagtawag kong idram. Idram bilahon na. Hati niya, dua baris. Insumuno ka niyo, no? Lam. Bima na, inyaon, hiunong mumari. Hila mo kay mumari. Inyaon, hila mo kay mumari. Na may tayong biyutangan, na biyutangan niyaon, supaya, impagbasa mo pila na, dualam na. Beni, wailulli biyad to. Okay? Wailulli kulli, pag-uus. Ini uno na sabi nini. Dua baris. Na, sumunok ka niya lam. Ini niya panagnan si pagpangadji na to. Ini pagtawalong niya idram bilakon na. Ini hila mo kay na sabmari. Natuan may tanin sa biyaw aw niyaon. Ini biyutang sadya iyaon bimana biada kita simbiyaitaan ini yaon hiuno tamari. Hila mo kay tamari. Humazatil lumazah. Sa improblem din di amun ini. Ini kita dua baris insumunok kanyono. Allazi na rendi suway impagbasa tabya simpiang adji tabya yaon biadin. Wailul likulli humazatil lumazah tinilladzi. Mahinang na? Mahinang na biyayan. Humazatil lumazatinilladzi. Dihat to na inuno impag basa takan niya. Iyad to bang taunhon? Sugpaton lang kusum dayan. Nabang di na, naway na. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu addada. Sa bang mo kontinihon, bihad to inamununo ini. Inaturan kanya. Kawa na?
Malingkat hambuk-hambuk ba? Hambuk-hambuk. Ba't tabon mo nini? Kaindanan mo, ba't may ngat mo ka nun? Kadto ka mo pa page 374. 374. Ayat 160. Panagnan ayat tod. Panagnan ayat tod. 374. Panagnaan ayat 160. Surah Asy-Syura, Asy-Syu'ara. Panagnan ayat tod yan. 374. Abian na. Yan na. Asy-Syu'ara 374. Panagnan tod ayat yan. Na. Kitaan niyo kuno. Hauno rin doon naman nakala mo na pangadyan ta. Panagnan ayat yan. Kaumo na. Kazzabat qaumu Lutinil mursalin. Na, Lutinil mursalin. Atin niya, inamin dua baris yaon, inangon mo rakon hambuok, iban barisan mo inun, barison yaon. Baba. Qaumu Lutinil mursalin. Biyayat to yan. Na, mataod pa sa yan, sana maghajat kita amon kuan. So, kuno sadya ka mo maka-encounter, makalawag, amin unway ni, amin dua baris bihayan, indanan niyo sadya, magbaki namon mga dua baris pag-uusat to amin unway ni, baris patay, bihad to inunhan niyo wayan, in pagbasakan niya. Bihad to in pagbasakan kanya. Oh. Basta ang kalang-kalang mo bihayan, na bihatin barisan mo. Bihad to. Barisan mo sadya siya niyan. Baba. Inambok yaon sa pama, in dua baris yaw na, iyon sa din hambuok, pagus, ang pamubutangan nun, baris baba. Bihad to adya. Para maluhay na. Na kuan dua man yan allazi dua yan. Pasal aun baris patay kuan niyan. Na basta indanan niyo sa dira doon, bang bihin dagbus niya na ini idram mo siya yan. Sa bang aun na rin doon, aun na bi al kwan niya ini na hati niya suway mo yan kwan ini. Pangilahan mo kaniyan. Bang yato mun amun alisab. Kita niyo bisim mga ini qaumulutinil aun day sa kuno niya aun. Hamzatul wasl niya yan. Na inshallah na even in kwanta rin doon kuno ang mga ma-encounter niyo ayat nagduwaro na kamo na in malingkat yun tayan ipangasuta ba't na mabugto in pagduwaro ayaw sin maray bihin na makimugdan na sadto ako sa yan atin niya ada kalakimugdan kawara kalawala ako kimugdan malingkat pagkita mo biya duwaro ako malingkat ipangasu sa amon sa lukay aun pakapangasuan ta na bangway niya kapangasuan ta na sabar na kita. Ang kadabawa pa ang kapangasuan mga sukitan inshallah taala. Na pagbaliket to inshallah murah-murahan na kuno kawalikan sabto baliket inshallah taala. Na aun papangadyan na to.
Oh, mahal ka day sab. Mahal ka day sab. Na, insyaallah taala. Na, mataod pa sa yan, mataod sa sumagawa, biya na sinahiw kaniyo, nari tanay mahambok-hambok yan, mataod, sambat ko mga katuan labi ayat, bihayad to, na imahal ka rin doon, inda ninyo nasadya, bang uno ini, bang magbakin mga biyato, biyato lang mo. Na, biyato yan dyan, kung ano mo. Mga biyato ra yan. Oo, inshallah ta'ala. Okay na? Na, next kwan na kuman kita ni inshallah ta'ala. Oo. Na, okay na? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين